أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين. قال جماعة رجاوة بيروز مبارك إن شاء الله تعالى. قال مسلمانا إيرو صحبة خدا ج تاريخ إسلامي ج دروك إسلامي از اجوارا حادثه کی پر بدل شوات پر که امگوه خوب بدنه که فدایی اسلام دبر وی دینی دا چقا فداکاری کرنه چقا به اذیت و به زحمت وی دین مبین اسلام آنین سر سفره و دانه برمه. یعنی مسلمانا اف حادثه کو از اجوارا ببیجم ناوی سریة الرجیع، حادثه رجیعی. رجیع ناوی آوکیه ده توپراغ قبیله بنی حزیل دایم. یلی مسلمانا معلومه ویه پیغمبر خدا صلاة و سلام خدا لیبه گوا کو خدای تعالی وی مشرف کرد بوی دین هانکا ایکو ایمان پی آنین بریا هر کسی بلنگاز فقیر خزام ای بیچاره ای مستضعف ای کوله بریا هر کسی کتن وی دین هانکا لورا وی دین هانکا وکهوی خستبو ما بین انسانا. پیغمبر خدا دگو تمام انسانا وک دران دوشه مسیوانه وک هفن. پیغمبر خدا دگو تو کس تو کسی مستور نینه، نه زنگین فقیرا مسترن، نه ای خودی عشیرت جه بی کس مسترن، نه ای سپی جه رش مسترن، نه عرب ج عجما مسترن، نه عجم ج عربا مسترن. فضیلت و مزناتی به تقوایه. پیغمبر خدا دگو ای گلی انسانا تمام ون زاروک آدمن آدم ج آخیه. جبروی هوایی هر کسی باز دادا بال وی دین هانکا با. یعنی مسلمانا وی دین هانکا روش بروش لسر روی ارده بلا بو. اف دین مبین کت میجی انسانا، کت قلب انسانا، کت دل انسانا. انسان فوج بفوج کت دین خوده. لیبله انسان مالدار، انسان سرمایه‌دار، انسان کو خوش ایدن مستر دیتن اوی دینی جوان را گرام بود. دگو چوا ازو یکی رش امی وکا هف بن، چوا یکی خدان قبیله و عشیره وی پربه به شوان و گاوانه که را به وکا هف لقارشی وی دیری هانکا بون آستنگ پیشیل وی دینی هانکا گرتن دخواستن بگرن، خواستن که ازیت بدن وان فقیر و بلنگازا جبو که ترکا دین خوده بکن، تشبسا قتل پیغمبر خوده کرن. لیبل خدای تعالی وعداوی بمستضعف و مظلوم را هبو که اوی وی دین هانکا اوی روکی بده حاکم انسانا. نهایت گلی مسلمانا پیغمبر خدا علیه السلام جولات خو آخا باوکال خو مجبور کوچبری بو، مجبور هجرت بو. پیغمبر علیه السلام جمکه هجرت مدینه منور کرد. خلق مدینه دری خو دل خو قلب خو پیغمبر خدا را و جوی دین نورا وکر. گلی مسلمانا به نصرت و قوت و آلیکاری خود دولت اسلام لیسری به حضرت پیغمبر آوار کرد علیه السلام. اویا پر به مشرکا گران هات گو چوا حتی دو پیر
وان انسان هانکا کوله مبون و ایرو بون خودی دولت و ایرو بون خودی هیز و قوت خواستن که دنگ اسلام بتفینن گلی مسلمانا ده حربا بدره دا خدای تعالی زفرکا مزن کر قسمت مسلمانا لگوری شرط و مرج وی دمه هفته حب جگرگر و سروک مکی قریشیا به دست مسلمانا بر بجهنمه ده هاتن شادن هاتن قتل کرنه ابو جهل امیه بن خلف عتبه شیبه ربیعه اوانه هانکا تمام به دست مسلمانا هاتن کشتن هفته حبجی اسیر کتن دست مسلمانا مکه بوجی شنو گرینه مکه بوجی تعزیه لمکه ماتم هبو ده هر مالکی دا مطلقا یک جوه ماله یا هات بو کشتن یا هات بو بریندار کرن یا هات بو اسیر کرنه یا مروه وانته دا چوبون مشرکا به هفرا سوز و پیمان و عهد دان هف گو امه و حیفا خو ج پیغمبر اسلام و ج مسلمان هم بستیدن لیبل بمیرانی که عنیا خوبتن عنیا مسلمانا و جسارت بوارا تنبو سری لهر ری حیله و خردادا گلی مسلمانا امکارم ببیجن حربا بدره غالبیتا مظلومه لسر ظالم آبو غالبیتا مستضعفه لسر مستكبر ابو غالبیتا ایمان لسر کفری بو زفر توحید القرش پود پرستی بو زفر فقیر و بلنگاز و بیچاره لقرشی خون مجی انسان ابو یعنی مسلمانا دوی دمه دا هنک قبیله کو نه مسلمان بونجی دنا بین وان و پیغمبر اسلام دا معاهده کی هبو انتلاشمان کی هبو یعنی و ایریش هف نکرانا او مال هف تالان نکرانا و غنیمت نستندنا و آلیکاریا ایکو دجمناتی به هوراب که و آلیکاریا وان نکرانا دبی جوان مشرک مکی کوان گرگری وان به دست مسلمان حاطبون کشتن اوانا گلک سوز و وعدان و مثلا یک جوانا سلافه بنت سعد بو پیرکه کی بو دکروی ده حربا بدری دا جه طرف عاصم کره ثابت دا حاطبون کشتن و جنکی گودگو ایک سر عاصم بین ثابت جمرا بینه از صد دوی بدمکه و سون خاربو گودگو از اتقاقوت سریوی دا از شرابه بخور قبیله ابو جهل گلک سوزا دابون قبیله امیه بن خلف گلک گودگو ایکو یعنی بخاپاندن جداهی سر مسلمانه که حوال محمد جمرا بینه امی گلک خلات و دیاری بدنوان دبی قبیله بنو لحیان قبیله کی چاپولجی بون یعنی به تعبیر ایرو تدید به کیرال قاتل بون دبی بیبخت بون وانا چون با دحب باوکی پچوک جوارا دگوتن عشیرا قر و عدل جوارا گوتن و ناوا و محمد خوشه علیه الصلاة والسلام ناوا و مسلمان خوشه هرن مدینه با پیغمبر اسلام جرا بیجن بحیره ام مسلمان بونه و جمارا مسلمان دناف بدا زیده بیه جمارا هنک ماموسته هنک معلم لازمن که دین خودش برا ببیجن مهین قرآن پیروز بکن زکات مبرف بکن احکام شریعتش مرا بیجن بفی هوای بخاب ون چند حب مسلمانا بخاب بین تسلیم مکن امی و برتیل بکن امی مال و ملک بدنوه دبی وانی هانکا جیفه به وقتی هانکا قبول کرن قبیله قره و عدل شش هفت حب زلام لی خستن چون مدینه منوره چون مسجد پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتن یا رسول الله امش قزات المعاهده مبوره هیه
دناوا قوم مدى إسلامية بلا بيه جمارا مسلمانا زيده بيه لبالي ام دين إسلامي باش نزانن تجمرا هنك معلمة بشيني كما هيني قرآن بكن وزكاة متو بكن البيشيا ملميش بكن احكام شريعة تجمرا بيجن قال مسلمانا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بالتالي كو پیغمبر خدا بوجي لبالي بشركي بو حتى خدا غيبه بي ندابونا زانين پیغمبر جي غيبه نظام بو كيف پیغمبر هات عليه الصلاة والسلام حضرت پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم اوجدوه دميدا دخواست كا مشرك مكي قريشي دا عليهيا اسلام دا كا چد فكرن عجبا اوي بگرن سر مسلمانا اوي نگرن سر مسلمانا پیغمبر خودی دخواست كو اوجي هنك استخباري معلوماتا بدست بخيله پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دلگوری هنک روایت شش هفت حتی دهات بیجن لبلی قید تاریخ امناو شش حبات زانن پیغمبر علیه الصلاة والسلام رابو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه یک و مرسد بن مرسد الغنوی بود دو و عبدالله بن طارق بوسسه خالد بن بكير بو 4 خبيب بن عدي بو 5 و زيد بن دسين بو 6 ام ناوي وانات زانن پیغمبر عليه الصلاة والسلام وان صحابي خوي بجارته بو وني بوان انسان راحرين وني هر نوا قبيلاوان وني جوان دين الاسلام ببيجين وني وان هيني قرآن كلام خده بكن وني زكاة وان طوب بكن و اسلامية نوان دا بلاكن قال مسلمانا عاصم بن زيد عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه ديروان پیغمبر بو عليه الصلاة والسلام پر خوش دير داوید حتى رسول خودی گلک جاربه گوتبو وكا عاصم شر بکن لورا عاصم بقاعده و قرال حربي باش تزانه عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه كتبو حربا بدري كتبو حربا احديجي یک جوانا مرسد بن مرسد الغنوي رضي الله تعالى عنه ده حربا بدري دا دبيش خو سي حسب مسلمان هبو حتى یک جوان سوارا حضرت مرسد بو حضرت مرسد دناوا مكة و مدينة دا اسيرا جارنا اسير مكة بر مدينة جارنا اي مدينة تاني مكة مكرمة يعني هر شش صحابي پیغمبر جي صحابي بجارته بون پیغمبر پر جوان حزد کر پر بگیری اسلام هاتن دبیوانی هانکا رابون بشف خوفت شارتن و بشف دمشیان یعنی مسلمانا اویا دسالا چاری هجرت دایه حادثه سریة الرجیع دسالا چاری هجرت دا هاتیا میدانی دبیوان صحابی کرام برو خوفت شارتن و بشف جی دريدا دمشيان طابي مسافه كي زيده هبو دبي حتى نكو صحابي پیغمبر و تلي بيشش سواري ج قبيله قرا وعدل بهفرا هاتن دورا ابا رجعي دبي لوري بتلي بون بيابو برچي بمون خرمه و آوه خوارن خرمه مدینه ناوه وان عجوه بو عجوه گلی مسلمانا عجوه خرمه بچوچکن لی بتعمن دندکی وان جهورن اوان خرمه عجوه لمکه نایله وانا دو بگوه خرمه خورد و دندکی وان داویتن پیرکه کی بجه خوانی بو چیره راستی وان دندکی خرماتی گوه راتکه دندکی خرما دبي والله أفان خرمي هانكا وانا نخرمي مكينة أفانا خرمي مدينة علامتي كو هنك حوالي محمد عليه الصلاة والسلام هاتنا فاندرا وج قبيلة قروا عدل جي مروه كي خوب خاب كر او جوان قتيا شو خو قهان قبيلة بنو اللحيان خبر دانوان بواي شش هفت حب حوالي محمد واي موان بخاباندن آنية ورن اجا ونشوات كر ونزان يعني مسلمانا
دبي قبيلة بنو لحيان 100 سوار لقول هنك روايات 6 سواري بتشكوا السلاح خو قريدان وبحسب خو البيشوبا صحابية پیغمبر البيشوبا مسلمان كتر دقون تارا جيائي قبيلة بني هزيل دا مسلمان دور پیچ کر قوة كوان صحابية پیغمبر عليه الصلاة والسلام شعب وان كتر قلت تبخت صوز وعهد وبيمان بورطنا ونهاتن با پیغمبر اسلامي وقو ام مسلمان بونا جمارا مسلمان نوا مدا زيده بونا ومعاهدت نوا مدا هبو انتاشما هبو وما آني كر في تعفكا هانيكا في توزاغا هانيكا تبخت بورطنا دبي وان مشتكي هانيكا مشتكي قبيلة بنو لحيا غازي وان كرن وورن تسليم ببن ام وناخجن ام يجي وبقرن ببن تسليم مكيا بكن او يجي او خلاطا ما برتيلا ما اخر واني كسوز دانا او بدن ما دبي وان صحابي كرام قلتن والله ام بالسر يعني كيف اخو ام تسليمي ونابل مسلمان شش حبن دست سواري مشركة تف بتشكوا السلاح بالشورو بالرمو بالمرطالو بالتيرو كمان دبي حضرتي عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه حب تير بالتوربي ويا التيرا دار هر جاري التيرة كي تقول بسم الله الرحمن الرحيم بين مشركة كي جبر ذكر حضرت عاصم رضي الله تعالى عنه حب مشركة لوري دكوجة اتديد به براني ميرانية بطالت كان نهاية قال مسلمان دبي حضرت عاصم جهرد ونجي خدا بريندار دبا جهز بي خدا دكبا لوري حضرت مرسد بن مرسد الغنوي شهيد دكبا وحضرت خالد بن بكيرجي لور شهيد دكبا حضرت عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه دمينا دبي يا ربي دبي يا ربي من السبيدة من محافظات دين تكر يا ربي دبي إيفارة هانيكادا تجي بدنا من جسد من جوان مشركة محافظة بكي يا ربي كسي خبره مبجينا رسولة تتنا يا ربي پیغمبر خود هايدار بكيش في حالتك وامتدانه نهاية جالي مسلمانا حضرت مرسد بن مرسد الغنوي وخالد بن بكير وحضرت عاصم شهيد بكبه حضرت عاصم وهاجي قو بريك شهيد بكبه قو يا ربي مسوز دابوته من بمركي مشركة تماسا مچه نبو يعني دست مركي مشرك بمن نبو يا ربي دست وانجي بمن نبو يعني مسلمانا دناوا عادتك بيس هبو دبين مسلح يعني قبقو يك باطنا كشتن إجا قوهي ويجيت كرين فوزي ويجيت كرين أفي عادت جاهلية زمانك يدريش كتونا في قربان جاشي يعني مسلمانا أفي عادت كفرية أي جاهلية يعني مسلمانا أعظم تخوندني دبي نه بيركي كي ناوي سلافة بنت سعد بو قلت بو ايكو السري عاصم بن ثابت مرابينه از الصد دبي بدمكي و از دقاقوت السري ودا شرابي بخو ايفانا خواستن كو السري حضرت عاصم جيكن جوي جنكي رابن كو اوجي رابن ويصد دبي بستينن يا حضرت عاصم دعاء كربو قلتو يا ربي من دسري سبيدار ديني تم محافظة كر دفي ايفارا هانيكادا تبادنا من جسد من جمشكا محافظة بكيو فانا خواستن هرم سري حضرت عاصم جيكن دبي وصابو دبي هنك موز فان موززبش وكا طلبك يعور والسر جسد حضرت ثابت شون هاتن مشركا كرنو نكرنو خناك هاندنكي بوان فدان كتن شعبي وان قوهي وان بوزي وان وانا مذكرن خناك يرن جسد حضرت عاصم دبي وانا وكام سبر بكن حتى بفا ايفار موز بلا بفا امي او بكن امي هر جسدي وي امي بقرن دبي وصابو
خدای تعالی بارانکی بشدت دایکی لهیکی رابو وی لهی هانکا بدنا حضرت عاصم بن ثابت برجيكي قتنها تديتن خدای تعالی جسدي حضرت عاصم نخص دست المشركة خدای تعالی بدناوي جمشركة محافظة كر دعاوي قبول كر جبرائيل عليه السلام خبر شهادتا حضرت عاصم وهواليوي دا پیغمبر خودی رسول خودی المدینه منوره گو ای گلی مسلمانا گو عاصم بن ثابت خالد بن بكير و مرسد بن مرسد الغنوی آنا حوالی و شهید کتر گلی مسلمانا خدای تعالی مش خیر و برکت وان صحابی کرام محروم نکه خدای تعالی حشر مبوارا بکه خدای تعالی ایمانکی وک ایمان وان تخ نصیب ما روز قیامت دا دبن بايرق اللواء والحمد ببيغمبري خد حبيبي خرا ما حشر بك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه.